Hari abantu 10 mu Rwanda bafite amafaranga menshi kurusha uko byibwira, ariko 80% by'abanyarwanda ntabwo baza bari. Niba utekereza ko uza abakire bo mu Rwanda, ushobora gutungurwa n'uri ku mwanya wa mbere. Hari abantu 10 mu Rwanda bafite amafaranga menshi kurusha imijyi imwe n'imwe, ariko inkuru zabo ntizijya zivugwa. Bamwe muri bo bafite business zigenga ubuzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi, ariko ikibazo ni iki: ese ni bande 10 bakize kurusha abandi mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2026? Ese bakuyeho amafaranga batunze, kandi ni ayahe mabanga yabagejeje ku butunzi ushobora kubigiraho? Iyi video igiye kukwereka urutonde kuva ku wa 10 kugeza ku wa mbere, kandi ku mwanya wa mbere ushobora kuza gutungurwa cyane. Ku mwanya wa 10 mu barigwije mu Rwanda hari umugabo witwa Joseph Mugisha. Joseph Mugisha ni umwe mu bantu bubatse izina rikomeye cyane mu Rwanda mu bijyanye n'ubwubatsi. Afite kompanyi ikomeye yitwa Fair Construction ikora imishinga minini cyane y'ubwubatsi. Ibikorwa bye biboneka muri Kigali hose ndetse no mu nkengero zaho, yewe no mu gihugu hose. Estimated net worth cyangwa se umutungo we ubarirwa hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30 z'amadolari. Ese uyu mugabo amafaranga angana gutya yayakuye muri construction projects za leta ndetse n'abikorera, kuko yagiye atsindira amasoko akomeye yo kubaka ibintu bikomeye birimo amafaranga menshi, infrastructure nini cyangwa se ibikorwa remezo, amazu, imihanda n'inyubako ndende. Imitungo azwiho ni inyubako nyinshi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibikorwa byinshi by'ubwubatsi. Abantu benshi bavuga ko ari umwe mu bantu bakorera amafaranga bucece, abantu benshi batamuzi, kuko uyu mugabo ntabwo azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko amafaranga ye agira uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 hari undi mugabo witwa Alfred Nkubiri. Uyu mugabo azwi cyane mu bucuruzi bw'ibiribwa n'ubuhinzi. Umutungo we ubarirwa arenga miliyoni 25 z'amadolari. Aya mafaranga uyu mugabo yayakuye mu bucuruzi bw'ibiribwa ndetse no kugemura ibicuruzwa mu mahanga. Imitungo afite yiganjemo ama house ndetse amafaranga menshi akaba yakura mu bikorwa by'ubucuruzi. Numwe mu bantu bagira uruhare rukomeye cyane mu biciro by'ibiribwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo abantu benshi bamuzi, ariko ibikorwa bye bikora ku buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Ku mwanya wa 8 hari Jacques Rusirari. Uyu ni umwami w'amarangi mu Rwanda. Afite arenga miliyoni 30 z'amadolari. Uyu mugabo amafaranga yakuye mu ruganda rwa Amikikoro, ahanini rukora amarangi. Afite ibibanza binini mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose. Amafaranga ye menshi akaba yakura mu bucuruzi bw'amarangi ndetse n'uruganda ruyakora Amikikoro. Nta nzige yubakwa mu Rwanda idakeneye amarangi, bivuze ko business ye ihora ikenewe, bikaba ari nabyo bituma uyu mugabo akomeza kuba umukire ukomeye cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 hari Louis Dodo Twahirwa. Uyu nguyu azwi nka Colonel Dodo. Ni umwe mu bantu bafite ishoramari ritandukanye cyane mu Rwanda. Imitungo ye ibarirwa arenga miliyoni 40 z'amadolari. Uyu mugabo aya mafaranga yayakuye mu bikorwa byo gushora muri transport, aho afite kompanyi yitwa Jari Investment. Ni umushoramari mu mabanki, muri transport ndetse na real estate. Afite imitungo yiganjemo inyubako ndetse n'ibigo bikomeye by'ubucuruzi. Ni umwe mu bantu bafite connection zikomeye cyane. Ibikorwa bye byinshi ntabwo bijya bikunda kugarukwaho mu itangazamakuru. Ku mwanya wa 6 turasanga umugabo witwa Egide Gatera. Uyu ni umwami w'icyayi mu Rwanda. Afite arenga miliyoni 50 z'amadolari mu mitungo ye yose. Uyu mugabo aya mafaranga yakura muri Rwanda Mountain Tea na business za petroli. Uyu mugabo imitungo ye ahanini ishingiye mu buhinzi bw'icyayi ndetse no kohereza ibicuruzwa mu mahanga. Icyayi cy'u Rwanda kigera ku isoko mpuzamahanga. Amafaranga ye ava hanze kuko n'umwe mu wohereza icyayi cyinshi hanze y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 hari umugabo witwa Hatari Sekoko. Uyu ni umwe mu bantu bafite imitungo myinshi hano i Kigali, ariko abantu benshi ntibamuzi. Afite abarirwa hagati ya miliyoni 60 z'amadolari. Uyu nguyu amafaranga yakora mu mahoteli ndetse na real estate. Afite imitungo yiganjemo inyubako zihenze cyane mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose, ndetse na hoteli zizwi by'umwihariko nka Marriott Partnerships. Uyu mugabo ni umwe mu bagize uruhare mu gutuma Kigali imeze uko imeze ubu. Amafaranga ye akaba ashingiye mu butaka bunini afite ndetse n'inyubako zidasanzwe. Ku mwanya wa 4 turasanga umugabo witwa Regis Rugemanshura. Uyu afite arenga miliyoni 70 z'amadolari. Amafaranga ye yayakuye mu bigo bitandukanye, aho yashinze Tigo Rwanda ndetse akaba akora investment muri telecom cyangwa ibintu bijyanye n'itumanaho. Imitungo ye ahanini ni imigabane afite muri company zikomeye mu Rwanda ndetse n'ishoramari mu bintu by'ikoranabuhanga. Yabonye amahirwe ya telecom mbere y'abandi, ibyo byamugize umukire cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 3 hari umugabo uzwi cyane mu Rwanda mu bucuruzi, yitwa Sina Gerard. Uyu ni umwe mu bacuruzi bubatse izina rikomeye cyane mu Rwanda. Afite abarirwa hagati ya miliyoni 80 kuzamura z'amadolari. Amafaranga ye ayakura mu Rwibutso Enterprise, akabanga Chill Oil ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Uyu ni umwe mu bagabo batangiriye hasi cyane, ariko ubu ibicuruzwa bye bigurishwa hose mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Ku mwanya wa 2 hari umugabo witwa Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu ni umwe mu bakire cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Afite arenga miliyoni 200 z'amadolari.
Uyu mugabo amafaranga yakesha Pan African Tobacco Group ni ishyirahamwe ry'inganda rikora amasegereti. Afite imitungo myinshi yiganjemo ibibanza binini ndetse n'amazu muri Afurika hose. Afite ishoramari rikomeye mpuzamahanga. Uyu mugabo yigeze kugira ibibazo bya politike ariko business ye yakomeje gukura cyane. Ku mwanya wa mbere turahasanga Paul Kagame. Uyu niwe uza ku mwanya wa mbere ku rutonde rwacu, akaba ari nyakubahwa perezida w'u Rwanda. Uyu bivugwa ko abari rwarenga miliyoni 500 z'amadolari, nubwo ibi nta gihamya bifitiwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bivugwa ko afite ishoramari ritandukanye ndetse n'ibigo byinshi bifitanye isano na leta. Afite business nyinshi zitandukanye n'uruhare runini cyane mu bukungu bw'u Rwanda. Ni umwe mu bayobozi b'icyitegererezo muri Afurika. Imyanzuro ye ikaba igira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu, by'umwihariko ingaruka nziza. Mu by'ukuri abakire bo mu Rwanda ntabwo bava mu kintu kimwe cyangwa ngo bakore ikintu kimwe, ariko bose bafite ibintu bahuriyeho. Bafite ishoramari kandi ubutunzi bwabo babwubatse mu gihe kirekire. Ibintu byabasabye kwihangana ndetse bubatse ibintu bifite agaciro gakomeye mu buzima bw'abantu. Ariko ikibazo gikomeye kuri wowe ni iki? Niki watangira uyu munsi kugira ngo nawe ube kuri urutonde mu myaka iri imbere? Kandi wibuke, ubutunzi ntibutangirira ku mafaranga, butangirira mu mitekerereze.